Yes, nkuko mubibona rero hano nkuko twebwe ko tugenda tubereka ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hano ni umusozi wa Rilima. Ni umwe mu misozi igize u Rwanda nubwo udakunzwe kuvugwa cyane, ndetse kandi iri ni ishyamba. Nkuko mubona u Rwanda rugizwe n'amashyamba menshi. Ereke noneho hano ibi byatsi babyita imikangaga. Ndakeka neza ko muri kubibona. Rero nimba nababwiye ko Mara Media TV igenda ibigerera ahantu henshi hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu rero uyu munsi twahisemo kugira ngo tubatemberere igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nk'uko nabibabwiye turibanda mu majyaruguru, mu Nyonirima. Yes, Rilima. Nyonirima hako. Nyonirima. Zominga. Kariya gasozi. Kakatayamo neza. Kaka. Eka abakunzi bacu bakabonye. Iroho. Nitege. Mushaka umusharo mukubita atabyumva. Bagukubita. Bona barirutse basubira mu bitaro. Namwe zuba riri gucana. Nawe zuba riri gucana. Iwanyu. Ntabwo wambusha ngo nawe ugira amahoro. Ntabwo wambusha amaraso nawe ugira amahoro. Chikura tsama kuzo. Tsamuka kunini. Genda. Aha. Mugore gira birabo ahora bose promotion. Anasema kadea cheri Mungu mno. Karibu. Mungu tuwabikunze. Karibu sana. Promotion. Anasema kadea cheri Mungu mno. Karibu.